Langtuk rong pierong arada tum PMAYG hemso ke longdun de puthak langtuk rong pierong arada tum hangchu hanghai 14 non Kornkanti constituency ke phardu semet pet langtuk rong pierong arada tum aphan ke dam tang imi selection hut vote kerek amaya rong arong ke dam hut langtuk rong pierong arada tum aphan bang kachi chak kangalam chak chiting ni dera chok hangchu hanghai semet pen PMAYG hemso ke longdun nang chia dimalong Dunwang videra choksi pinini litum langtuk rong pia rong arara tum hangjo hanghai puta ningche pon langtuk rong pia rong arara tum bangke hemso nang pivek nang po nilitum becheng be wo khut ke do athai mat sia ve pusi public news star reporter longba modong phar karchu hut nang pachini du lasing nona mat prabchin pen hemso la pen ki junalang la pen towar nang pivek nang po pusi than pachini pon Kardam kadawai public news tan 4/7 kelang arado antum hastami nilihin pen kardam chapajari lo kardam tanti non nili kidola ke lakha krepli Korkanti constituency ke lo jasemet pe dak bangke langtu rong piarong along sinili dolo tanti pini nilitum dak nangki humri alam thia bangke lapuson ikhen lo alang litum PMAYG ahemso pini ani antalong lilang labang so puthak Karbiang Long Autonomous Council mati chairman mati Council ng chairman laki Raju Tiso ke hai alang li aphan isi Mrs. Pingtung alang litum stame dak penang anadin penalang litum dak rong chukim lo rong dolo alang litum pinian arni anta PMAYG hem solong pon pelang labang so pathak ni litum public news 24/7 na hin pen alang li nimarli tamhan lamthi isi hini arju poningtung tangte ni labang so nang litong PMAYG ahemso longdun igloma mati longdun ikla longdun tela alam ke la pula dokumen punoi jat punoi di ne paisa hai ke nang en kena en bom lo sta me ahemso nang lepo la ana chiklo nang lepo la ana ning ka nang lepo ke tu bom sita me nang lele dokumen hai nang hang tung pidun bom lo paisa nang ngi pidun bom lo sta me nang lele la sini tung ning ji ke la lo ajat pen la poya tangka ba nang kirong rong kupan an hotan ke pharo si hotan ke pharo hini la pulo thomana tharo thom pharo priya ta nang rin bom lo to ko men sai ta nang hang bom lo nang le po bon po chi pidun po nang le le lon kan ning kan sa me phut ki pidun bom lo sa me nang le le lo so ta nang le le hem so ta nang le le lo di train hem ta nang le le lo jat ta nang le le lo putho na nang litum la dak nang litum methang a constituency long la MEC lo la chairman lo Raju Tiso phanang litum ko PC chohang poning tung labang soi ahemso puthak tum jo hang tung la son lo hem so di train hem arong tin sa me chitang at son chi thek nong bom lo sa me lang tu rong pia rong ke thek nong le ta si lo jo hang tung ga lan lo so pen di train hem lapen putho nang litum pamu nilikum bang lo labang so towar sedame abe towar sedame abe pen labang so puthak nang litum ko PC pon mane kiso kon iya tum subai kiso tum tami abidelo ki on anika kostu nasi tobar ke ban je phan chuni dile he ke la de ko an ani kiso tum tami akeng pendam nang ko ha kini ba ponta do lor kon jam peji apen kon sa seta do lo ke la non bang ke tobar pini anta na ban je phan chuni dile he pen bulo la sala hemsu mukha anta de komen nai pan piji apen kon sa seta do lo ke la non bang ke tobar pini anta na ban je phan chuni dile he pen bulo la sala hemsu mukha anta de komen nai pan pidun lo halitren hem nai pata litren hem tanang le hemsu tanang le phut bang pidun bom meeting ga donang bom ta me ga tanang le de ja lo ang ting bang idun der dun der lo dun di lang ma bang der lo ding lo te dun lo mane na pa dilo pati ke dun lo kasi non bang ke la son politik son ma ja le he ni tu ma ke non bang la son pati meeting ga dun ta bang rong lang nam lo te hem su litren hen anta bang dong ai ke dalang tu rong pia rong bang ke hem su ta long lun bang ta abe ang ke la pente la hai ta bi ja lo rong pen ma se mohen jong nang litum kaning ye son thak thak si non la labang so ningkan pho judet aku puthor la MEC election ho dak BJP pua party phanang litum jong si labang so I am so mate PMAYG I am so longdon dep latan de bahut pi excellent mane la sona khak pulote bhuna chupa hancho hemsona pipo e litru hana pipo pulote
Aku sana pipi bom polote aku sana pijun take da po ma por ke ong hot ki me ke. Tangte la raju tiso ke hai alang li dak bhut nang kerek kan wang bom. Bang lo la paru pot prok nang tekang compo la hello lan chat do. ke la rong so kaning karong long ke Rong so ke la ponta. aning karong Long long so hatun tan po lo ke ja. La ponta ning arong lo. Kena hala so hot la my meeting hot mate la dak bhut nang kerek hot alang li ko pipi si ke cak tekang la la penang li tuan bhut nang pajok dia pan ko pipi alam ke cicak te e lang ta dom tin ta lang man ji pu ta nang kuik lo lang ta ve lo jat ta ve lo jo Sabay lang tanang le ji. lang ta adom tin lang ko bar pusan chom an ta lang pila po pu kalima kan lang ma to e ma di ja ve no an ta jun an ta tek lok le lang an pu pu ma da ke tek po ke an ba ke tang lap po pu o lang bang ke la ke lang lo he an hem so bang nang pinang pon ta pisang pe ter di arong tin ke do en ti da arong chan lu to war ta ve ar sini li ha tok bia rong tu ni li ke sini arong ta tok bia rong apu ke ekdom bat to war paka ho ekdom Don ki banta. da kan lo mata duit teng seleng ho jadi pasang at hai ve ke jong ni pun ta tek long lu bu ke terak tu Hadi mi long rong tan anda tang ke la. tu long ta Hadi ve long lo tan ke non bari khana ngale li po sar tu ke lang ke par du lang li po e lang jang hoi hai li po so mar pe di o an kan bang ta lo ke siksak so kali sila du long dang tapat tang serak rak nang po pulu li tu ngecun di ke Tanon labang so delong ke ington ikok ma to piso. kang ton ne ko sono ne ni tu ngacini tu ndeng ton kok lo bola sikit lemang ngade lo ke Anda klema. klemang wedet ke jong ke ni li tu thang na chini ne lang hap nang li po bari khali po jo Lang chat ko lang pleng. lang nang ma to e ma di ja vin an ta jun an ta tek lok le Lang an pu pu ma da ke tek po ke an ba ke tang lap po pu o lang bang ke la ke lang lo he an hem so bang nang pinang pon ta pisang wedet di arong tin ke do en na ti da arong chan lu to war ta ve ar sini li ha tok bia rong tu ni li ke sini arong ta tok bia rong apu ke ekdom bat to war paka ho ekdom Don ki banta. da kan lo mata duit teng seleng ho jadi pasang at hai ve ke jong ni pun ta tek long lu bu ke terak tu Hadi mi long rong tan anda tang ke la. adu long ta Hadi ve long lo tan ke non bari khana ngale li po sar tu ke lang ke par du lang li po e lang jang hoi hai li po so mar pe di o an kan bang ta lo ke siksak so kali sila du long dang tapat tang serak rak nang po pulu li tu ngecun di ke Tanon labang so delong ke ington ikok ma to piso. kang ton ne ko sono ne ni tu ngacini tu ndeng ton kok lo bola sikit lemang ngade lo ke Anda klema. klemang wedet ke jong ke ni li tu thang na chini ne lang hap nang li po bari khali po jo Lang chat ko lang pleng. lang jang hoi hai li po ni ta ke jang tang bang lo ke jang tang lo ni ekdom ni ri le nang ke lo lo tin phang ka be na pon pu ho lam lo ke ni theran ke che tham therak ri lo phere na phere pik lo pu han no sar tu Tangte choi ko alang li tum labang so karbing long tonomos council la rajit tiso ke hai lo alang li dak korkan thi mate 14 nong korkan thi constituency angkang jasemet pet kaprek arong mangge long setami labang so lang tu rong pierong mangge alang li tum dak ke doa hem punoi lapen labang so jal jivan mission labang so ki juna lang punoi lapen kaprek lapen me toar lapen puthot ako alang li dak my meeting hor bang alang li pinang an ke cak kang sondo bons tami pini arni analang li haidet penalang li la puson ki pipon na bang alang li tum da ka bang thek konlong lilang asi kilong bang kilong sitap puthot ako kilong bang kilong lapen kilong dun de tum bang kinon bang ki aning oi ru ya son si thek konlong tangte labang so rajut tiso ke hai nang li puthot next ke bang thuji MEC election bang ke nang li kopisi labang so arong aphan nang li wang hai igjima lapen wang hai ema nang li si labang ke nang li si halabang so ke cak kang hor bang ke nang li si cici pon po la si non nilitum labang so public news on 4/7 na hen mak pini nilitum labang so lang tu rong pierong nang makenang humri igla nang humri pen penang analang litum kiduk kisung lapen penang analang litum dak me punoy lang punoy lapen hemso punoy towar punoy labang so kacileng mate kasiksak labang so penang andolo si labang so pathak sinilitum dak nang humri lo pini labang so public news on 4/7 na hen pan ki lapan si ington pon ikolo kardom